آنهایی که فوتبال تاجیک رو پیگیری میکنند برنامه فت سری بازی‌های دور نهم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم قصه میکند. یادآور میشویم که سرپرست برنامه ما شرکت تنیسی است. ما رو پیگیر باشید. دور نهم چمپیونات تاجیکستان غیر آن که بعد انتقادهای خیلی زیاد دسته دوشنبه یک باره از موقع پایانی جدول با صف دسته‌های میانه حال پیوست هیچ تغییرات جدی دیگر ندارد. اما بازی‌های نوبت خیلی عجیب پس سر شدند. مثلا دسته هولبوک که همگی 2 دور پیش در صدر جدول بود مقابل دسته دینامو شرمنده‌وار به شکست دچار شد. 1 تا 2 تا نه بلکه 8 گل به دروازه خود سر دادند و این هم در حالی است که دسته اوازادار ناحیه وسه با 8 گل دوشنبگی‌ها با شمار حداقل 50% گل‌های حریف جواب گردانیده نتوانستند. میدونم که بعد این حساب دیگر امید مخلصان هولبوک اندک کاسته است ولی میگذرد. برچی را تعریف و توصیف میکردیم که اگر 2 بازی موقوف گذاشته اش را با پیروزی پس سر کند میتواند در قطار حاصلات کوکتاش برای لیدری مبارزه برد ولی این دسته هم حدس و گمانهای امیدبخش را بر هدر برد. شاگردان زینالدین رحیموف در استافده چمپیونشوی برعکس بر رکوع رفتند و همینک نزدیک به خانه‌های اوتسایدر قرار دارند. با اصطلاح رسپکت الهیده من با دسته سرای کمر و بچه‌هایی که در این دسته تنها برای شرف مبارزه میبرند. آنها اندک مندک دسته ها را قدرت شکست دادن دارند و همینک موقع خوب را در جدول عمومی مسابقه صاحبی کردند. در دور نهم نیز آنها مقابل سرحدچی همان امتیاز لازمی خود را با حساب خیلی عالی به دست آوردند و جای خود را در این جایگاه گرمتر ساختند که بعدتر درباره‌اش حرف میزنیم. برای کوکتاش از جای برخواسته کف کوبیم هم می شود. آنها در این دور حریف نه آنقدر پرقدرت داشتند ولی به دروازه ماهر همان قدر گل زدند که در سطح ماهر بر این دسته ارزنده بود. اکنون بیاید سر بازی ها می رویم. جاذب‌ترین بازی دور به نظر من چگونه در بالا گفتم این دیدار دسته‌های دینامو و هولبوک بود. راستی از دسته واسگی امید زیاد داشتیم که در قطار حاصلات و کوکتاش میتواند برای چمپیونی مبارزه برد ولی شماره گل‌هایی که از جانب فوتبالبازان دینامو به طور دروازه این دسته وارد شد همه امیدها را برباد برد. شاگردان اهلیدین توردیف مثل که مقابل این دسته تیاری خوب دیده بودند. آنها رفت بازی را پورا بر اختیار خود گرفتند و یگان شانس حمله و ایجاد کردن فرصت‌های خطرزا به بازیگران هولبوک نمیدادند. قسمت‌های دوم بازی کار تا جای رسید که فوتبالبازان دینامو میان خود مسابقه الهیده تشکیل نمودند. هر کس گل زیاد زند. دیگر معلوم بود که فوتبالبازان هولبوک پرشکسته به نظر می رسیدند و قدرت غالب آمدن 1 ساعت تا برابر کردن حساب را نداشتند. بخت فوتبالی این ورزش است تا آخرین نفس مبارزه بردن. چنین امیدهای با اصطلاح موتیواسیونی فوتبالی در این دیدار تماما به دسته هولبوک تاثیر نمی‌رسانید. خالهای در دورهای قبلی جمع آورده اشان آنها را از موقع جدولی اشان به پایان نبرد. حالا در خانه چهارم قرار دارند و اگر بازی دیگر هم شکست بخورند با حساب ماتماتیکی در همین موقع باقی میمانند ولی دورهای بعدی وضعشان با این استراتژی پیش گذاشته اشان خیلی بد می شود. خلاص بازی آنگونه صورت گرفت که راستی انتظارش نبودیم. گل‌های از حد زیاد با میان آوردن فرصت‌های گلی و ضعف و ناامیدی‌های دسته هولبوک. یکی از بازی‌های مرکزی دور نهم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های دیناموی شهر دوشنبه و هولبوک ناحیه واسه که بعد چند لحظه در همین میدان صورت میگیرد. یک چیز را ما باید فراموش نسازیم که دسته دینامو هم با راهبری متخصص فوتبال کشور اهلیدین توردیف در حالت خوبی فیزیکی و جسمانی قرار دارد. آنها هم با این گونه حریفان قوی خویش میتوانند مقابلیت ارزنده نمایند. بعد بلند شدن اشتک داور مرکز رستم نورماتов توپ را سروان دسته مهمان ظاهرخان خولماتов از مرکز میدان به بازی درآورد. الکی از دقیقه‌های اول صاحبان میدان توپداری می‌کردند و به حمله می‌گذاشتند. در هجوم نوبتی در دقیقه هفتم الکی فتح‌الله عالمزاده حساب بازی را کشید. بعد هجوم‌های پای در پای که بود در دقیقه 17 از یک وضعیت استانداردی از کنار میدان عزیزبک دلیف با ضربه مستقیم که برای دلخواه دروازه‌بان مشکلی می‌ساخت به دروازه شمشاد عیسایف وارد گردید. بعد 5 دقیقه گل سوم تیم دینامو را از جانب خورشید دولتزاده مشاهده گردیدیم. سنت‌الله عزیزов بعد 1 دقیقه و توپ را به کنار دروازه روان نمود که توپ مستقیما به دروازه وارد شد.
дар дақиқаи охири қисми якум баъд аз ҷониби меҳмонон қоидаи бозӣ вайрон шуданд, довари марказ ишора ба зарбаи 11 метра намуд ки Сунатулло Азизов голи дуюми хешро бад номаш сабт намуд. баъди 15 дақиқаи танаффус дастаҳо боз ба масофи ҳам омаданд. Як бора мо аз ҷониби сармураббии Динамо Аҳлиддин Турдиев се тағйиротро мушоҳида намудем ва аз ҷониби сармураббии Ҳулбук Салоҳиддин Бухориев бошад ду бозингар иваз намуд. Мисли пайти аввал рақобатро тимҳо шурӯъ намуданд. дар дақиқаи 56-ум Раҳматшоҳ Раҳматзода ҳисоби бозиро 7-0 ба суди дастааш намуд. Бо ин 7 голи задаашон соҳибони майдон боз ҳам ба рақиб дар назди ҷаримагоҳашон фишор меоварданд. Дар яке аз ин ҳолатҳо баъди қоидаи бозиро бар зиддашон дар дохили ҷаримагоҳ вайрон намуданд ки ба зарбаи пеналти дуюм дар ин бозӣ оварда расонид. Ин ҳолатро Меҳроб Асоев бидуни иштибоҳ ба дарвоза ворид сохт. аввалан дар дақиқаи 78-ум Зарҳалшо Акрамов бо гузаришҳои худ аз бозингарони рақиб голи аввали дастаашро ба самар расонид ва баъд 1 дақиқа Зоирхон Холматов аз маркази майдон баъди пайхас намудане ки дарвозабон дар мавқеи худ қарор надорад, аз маркази майдон голи дуюми дастаашро марбути номи худ намуд. Бо ҳамин ҳисоб баъди 3 дақиқа илова кардаи довари марказ Рустам Нурматов бозии дастаҳо бо ҳисоби умумии 8-2 ба суди соҳибони майдон ба анҷом расид. бозӣ хеле хуб гузашт. бачаҳо нақшҳое ки мо кашида будем дар тамринҳо дар бозӣ нишон доданд. дар қисми якум натиҷае ки мо мехостем дар қисми якум мо ба даст оварда будем. барои дар дуюм қисмо бачаҳоро иваз намудем ва чӣ хеле шумо дидед як бозингари мо лад бардошт. барои мо дар охир 10 каса бозӣ кардем. лекин бозӣ хуб буд. ҳарду дастаам бозӣ хуб нишон доданд. бачаҳо ғалаба карданд. бозии дигаре ки аз ҷониби ҳамкорони мо мавриди сабту нашр қарор гирифт, ин дидори сахт нарасад берангу бенури дастаҳои Панҷшер ва Гулистон буд. бозӣ дар майдони марказии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ сурат гирифт. бозингарони Панҷшер новобаста аз оне ки дар майдони худашон буданд, вале пеши дарвозаи меҳмонон ҳеҷ амалкарди хатарзое ба миён наоварданд. бозингарони Гулистон воқеан мисле ки ҳам ту ба мусобиқаи Лигаи Якум ворид нашуданд, ҳарчанд дар даврҳои аввали мавсим якам ба шикаст мувоҷеҳ мешуданд ва имтиёзҳои хуб ба даст наоварданд. инро ман дар камтаҷрибагии дастаи шимолӣ дар мусобиқаҳои ҷиддӣ мебинам. акнун дигар онҳо барои кулли дастаҳои Лигаи Якум ҳарифи арзандаанд ва мешавад ки аз онҳо тарсид. Панҷшер ҳар мавсим дар оғози мусобиқа худро хуб нишон медиҳад, вале дигар рӯ ба таназзул мениҳад. онҳо ҳатто ин мавсим як вақт дар чоргонаи аввал буданд. баъд сар шуд иштибоҳҳои кӯчак ва яъсу ноумедиҳо ки оҳиста оҳиста ин даста ба зинаи ҳафтуми ҷадвал фаромад. хулас бозии дастаҳои Панҷшер ва Гулистон низ аз назари ҳамкорони мо дур намонд ва шаҳри пурраи онро дар сӯжаи навбатӣ мебинем. ҳамзамон дар доираи бозиҳои даври нӯҳуми Лигаи Якуми футболи Тоҷикистон бошгоҳи Панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар майдони худ тими Гулистони шаҳри Гулистонро қабул намуд. ҳар ду қисмати ин нерӯсанҷӣ бидуни гол хотима ёфт. ҳарчанд лаҳзаҳои зиёди голзанӣ вуҷуд дошт, вале онҳоро футболбозон амалӣ карда натавонистанд. сармураббиёни ҳарду тим низ барои тағйир додани натиҷа якчанд бозигаронро иваз карданд, вале ин ҳам самар наовард. рақобат бидуни гол поён пазируфт. ин панҷумин мусовии Панҷшер дар мавсими ҷорӣ ба ҳисоб меравад. Гулистон бошад бори сеюм аст ки имтиёзҳоро бо ҳарифони худ тақсим менамояд. бозиҳои дигари даври нӯҳуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ба таври зайл сурат гирифтанд. бозии сергол ғайри дидори дастаҳои Динамо ва Ҳулбук ин рақобати дастаҳои Кӯктош ва Моҳири Ёвон буд. футболбозони дастаи ноҳияи Рӯдакӣ ба пешгӯии ман соли оянда аниқ ба Лигаи Олӣ бармегарданд. хайр ин бозиро дар тарозии сатҳӣ мондаву ба таҳлили амиқу дақиқ ҳоҷат нест, чун сатҳи дастаи Ёвонӣ ба мо маълум аст.
футболбозони Куктош гумонам дар ин рақобат танҳо барои омурҳои инфиродӣ футбол бозӣ намуданд. хулас дастаи Куктош дастаи Моҳиро бо ҳисоби бузурги 8-0 шикаст дод ва чӣ гуна гуфтем дастаи Паншер дар мизбонӣ бозиро муқобили Гулистон бидуни гол 0-0 хотима бахшид. Динамо Ҳолбугро бо ҳисоби 8-2 мағлуб намуд ва дастаи Ҳосилоти Фархор дар муқобили дастаи Бахчӣ ба задани 3 голи беҷавоб даст ёфт. дастаи Саройкамари ноҳияи 5 дар дидор муқобили дастаи Сарҳачӣ ба задани 3 голи беҷавоб даст ёфт ва 3 имтиёзи лозимаро моли худ кард ки бо ин мавқеи худро ба дастаҳои топ ё худ чоргонаи аввали ҷадвал боз ҳам наздиктар намуд. дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат ахиран шӯхӣ карда гӯем голзаниро ёд гирифтанд ва 2 гол ба дарвозаи ҳарифашон дастаи Душанбе ворид сохтанд ки ба 2 голи онҳо душанбегиҳо бо 4 гол ҷавоб гардониданд. ҷадвали умумии мусобиқа ин навбат он қадар тағйироти ҷиддӣ надорад. фақат ҳамин ки дастаи Душанбе ки даври гузашта дар мавқеи нуҳум буд, баъди даври мазкур ба зинаи шашум баромад. муборакашон буд, чун хавфи аз лигаи якум паридан ҳам ин дастаро хеле ҷиддӣ таҳдид мекард. дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ бо 23 имтиёз садрнишини ҷадваланд ва рақиби аслии онҳо Ҳосилоти Фархор бо як холи кам аз Куктош, яъне бо 22 имтиёз дар зинаи дуюм қарор доранд. 8 гол задани дастаи Динамо маънои онро надорад ки имтиёзҳояшон ҳам ба маротиб зиёд мешавад. На, онҳо ҳоло бо 21 имтиёз баъди Ҳосилот дар мавқеи сеюм қарор доранд ва Ҳолбуг бошад лобалои номуваффақиятҳои пай дар пай ҳоло ҳам имтиёзе доранд ки барои чанд рӯзи дигар дар мавқеи чорум боқӣ бимонанд. Саройкамаро таърифу тавсиф карданамон бесуд нест, чун ин даста шояд ягона дастае бошад ки аз хонаи наздик ба аутсайдерон ҳаминак ба хонаи панҷум баромад ки онҳо Барқчӣ, Душанбе ва Паншер бар ин дастаҳоро пушти худ гузоштаанд. ҳоли ҳозир дастаи ноҳияи 5 бо 14 имтиёз дар мавқеи панҷум аст ва дастаи Душанбе чӣ гунае қайд кардем бо 11 имтиёз ба зинаи шашум баромаданд. дастаи Сарҳачӣ 3 имтиёз дорад ва ин боис мегардад ки дар хонаи аутсайдерон як зина аз Ваҳдат боло истад ки дастаи шаҳри Ваҳдат то ин дам ҳамагӣ дар як мусовӣ як имтиёз ба даст овард ва дар охирин хонаи ҷадвал қарор гирифт. бозиҳои баъдӣ, яъне даври даҳуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи якум ба мо бозиҳои аҷиберо пеш хоҳад овард. Сарҳачӣ дар майдони худ дастаи Моҳиро қабул мекунад ва натиҷаи 2 дастаи сусти чемпионатро пешгӯӣ намудан андак душвор аст. дастаи Барқчӣ дар ҳоли сардаргумӣ бо як дастаи хушсалиқаи чемпионат Саройкамари 5 рӯбарӯ мешавад. дастаи Душанбе ба меҳмонии дастаи Гулистон ба шимоли кишвар меравад ва дастаи хуштолаи Куктош ин навбат ба заифтарин дастаи мусобиқа Ваҳдати шаҳри Ваҳдат рӯбарӯ мегардад. дербии ҷануб бо иштироки Ҳосилоти Фархор ва Ҳолбуки ноҳияи Восе марказитарин рақобати даври даҳум аст ки дар майдони марказии ноҳияи Восе андари майдон мегарданд. дастаи Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар майдони худ дастаи пурқудрат Динаморо интизор аст ки аз рӯи шеваи бозигузории охири Динамо Паншер ягон шонси ғалаба надорад, вале футбол футбол аст ва мебинем ки даври даҳум чӣ бозиҳоеро ба намоиш мегузорад. дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионат баъди даври нуҳум ҳеҷ тағйироти ҷиддие нест. ҳамон футболбози дастаи Гулистон Муҳсин Рустамзода ҳоло ҳам бо ҳамон 11 голи задааш дар мақоми аввал қарор дорад ва Абдуфаттоҳ Худойдодзода бошад ҳоло ҳам шумораи голҳояш аз 9 боло нашудааст ва дар мавқеи дуюми рӯйхат қарор гирифтааст. Худойдод Узоқов аз дастаи Куктош тавонист ҳаминак шумораи голҳояшро ба 9 расонад ва ҳамин тавр мавқеи сеюми рӯйхатро моли худ созад. Далер Чолов бошад аз дастаи Ҳосилот ҳоли ҳозир бо 8 гол дар мавқеи чоруми рӯйхат қарор дорад ва бозингарони дастаҳои дигари Лигаи якум баъди ин футболбоз мавқеъ гирифтанд.